Negde 1935. godine austrijski fizičar Erwin Schrödinger predložio je eksperiment sa ubistvom mačke, koji slikovito prikazuje prirodu kvantnog sveta kada je kolaps talasne funkcije u pitanju. Što je morao da ubio mačku zbog eksperimenta? Nije ubio mačku, to je misaoni eksperiment. Bez obzira otkud mu ideja da ubio mačku? Nije ubio mačku. Naučnici ne mogu ništa da otkriju ako ne ubiju neku životinju. Jadna je ta nauka. Pojednostavit ću opis ogleda. Schröderova mačka. Zamislimo kutiju u kojoj je zatvorena mačka sa zdelom čistog mleka i otrovnog mleka. Postavimo hipotetički da će mačka popiti samo jednu zdelu. Ukoliko popije čisto mleko, ona će ostati živa. Ukoliko popije otrovno mleko, naravno, ona će biti mrtva. U trenutku kada otvorimo kutiju, doći će do kolapsa superpozicija stanja u kojima je mačka. I dobit ćemo jedno od ta dva stanja. Dakle, ili će mačka biti živa, ili će mačka biti mrtva. Pitanje je, dok ne otvorimo kutiju, mačka definitivno mora biti u jednom od tih stanja, je li tako? U kom je stanju? Ne znam. Bez obzira što ti ne znaš, ona mora da bude u jednom stanju. Odgovor koji nam naučnici daju je mačka je u superpoziciji života i smrti. Odnosno kažu i živa i mrtva istovremeno. To je pogrešan zaključak. Mačka u kutiji nije i živa i mrtva. Ona je ni živa ni mrtva. Jer se nije aktualizovala. Razumeš? A ako sam ja zavirio u kutiju, a ti to ne znaš, tada ću u kutiji da zateknem ono što si ti video. Kao i u slučaju lifta. Dakle, čim sistem osjeti da može upasti u paradoks, on istovremeno generiše reverzno koherentni kauzalitet. Ali ako, na primjer, ti zaviriš u kutiju dok ja nisam bio u sobi, ali kada izađeš, strefite infarkt, ti umreš, može se dogoditi da kada ja otvorim kutiju, zateknem mačku živu. Prema tome, zaključak nije da je mačka u kutiji u oba stanja, i živa i mrtva, nego da nije ni u jednom, ni živa ni mrtva, jer ona tada nije aktualizovana, ona nije ostvarena. Otkud mu ideja da ubije mačku? Za one koji veruju da postoji objektivna stvarnost, ovaj eksperiment nije moguć. Mačka za njih ne može biti i živa i mrtva istovremeno, kao ni živa ni mrtva. Oni apsolutno veruju u iluziju da mora da bude u jedno od ta dva stanja i pre nego što saznaju. To je ekstrapolacija. Da je mačka u kutiji uopšte i dok je ne vidite i ne čujete. Mačka nije ni živa ni mrtva, ona ne egzistira u dva stanja istovremeno, kao i živa i mrtva. Mačke uopšte nema. Sistem nam naknadno šalje podatak koji naša svest tumači, dajući mu značenje. 1957. godine je fizičar sa univerziteta Princeton, Hugh Everett, predložio teoriju paralelnih svetova. Po njemu u bilo kom trenutku vremena postoji beskrajan niz mogućnosti i sve one postoje u isto vreme i dešavaju se simultano. Razlika između ove teorije i kopenhagenskog tumačenja je u tome što se prema Everettovoj teoriji mnogih paralelnih svetova svaka mogućnost dešava u sopstvenom prostoru koji ne može da se vidi iz drugih svetova. Jer mi se krećemo vremenskom, da kažem, linijom jednog univerzuma i svaki čas napravimo kvantni skok u drugi, ali nemamo predstavu o tome. E sad, u slučaju Schrödingerovog eksperimenta, mačka je u jednoj paralelnoj dimenziji živa, dok je u drugoj dimenziji mrtva. Moje tumačenje je, kao što sam rekao, bliže kopenhagenskoj interpretaciji. Naime, mačka nije i živa i mrtva, nego ni živa ni mrtva. Zapravo ne postoji jer nije još aktualizovana. Zašto tvrdim da Everettova
varijanta nije ispravna. Zato što sistem ne bi trošio resurse potpuno bespotrebno da generiše i renderuje, to jest stvara i obrađuje brojne paralelne svetove koje niko ne koristi. To je kao da u nekom malom selu imamo pekaru koja peče hleb i koja svakoga dana ispeče 1000 veknih hleba, iako selo ima 50 stanovnika. Ali pekara napravi svakoga dana 1000 veknih hleba, zato što postoji mogućnost da iznenada dođu gosti iz svih susednih sela na ručak. Po mojoj teoriji, tih 1000 veknih hleba će se proizvesti samo onda kada bude potrebe za njima. Everettova teorija čak sugeriše da mi živimo u svakom od tih alternativnih univerzuma. I Steven Weinberg i mnogi danas popularni fizičari predlažu da postoji multidimenzionalni svemir, gdje egzistiraju sve te mogućnosti u naravno neaktualizovanim potencijalima. Savremeni teorijski fizičari ove fenomene objašnjavaju idejom da postoje oba ili sva moguća stanja, to jest položaji, istovremeno pre nego što se izmere. Zato misle naravno da postoji bezbroj paralelnih dimenzija ili svetova, kako oni kažu. Ova ideja je besmislena jer je zasnovana na pogrešnoj premisi. Da unapred mora postojati ono što će se utvrditi merenjem. S druge strane, Hugh Everettova teorija o mnogim svetovima ne podrazumeva taj imaginarni broj mogućnosti više. To bi moralo da znači da se svake milisekunde bezbroj, ali bukvalno bezbroj, varijanti svetova generiše. Jer svaki trenutak u svakom atomu tih svetova bi morao da bude stvoren u svom novom položaju, za svakoga posebno. To je besmisleno trošenje resursa. Po principu Occamove oštrice, sistem ovog virtualnog sveta obrađuje samo ono što je neophodno. Samo fokus naše pažnje. Kao u slučaju kompjuterskih igrica ili crtanih filmova. U crtanom filmu imamo nebitne delove okolnog sveta u neutralnoj boji, bez suvišnih detalja, dok je ono bitno za našu pažnju obojeno i detaljno animirano. Isto možemo reći i za slučaj kada bismo ušli u prepunu sobu stvari, ali koja je potpuno u mraku, a mi sa baterijskom lampom. Snop koji baca lampa možemo zamisliti da je fokus svesti. Tada bismo dobili podatke samo o predmetima koji su osvetljeni. Zamislimo da sedimo u sobi i oko nas su nevidljivi radiotalasi. Vaš radio je podešen samo na jednu frekvencu. Tog časa to znači da su sve ostale frekvence u stanju talasnog kretanja, dakle nisu aktualizovane. U ovoj sobi se, na primjer, mogu naći frekvence iz prošlih vremena. Možda se sada pored mene odvija kosovski boj, ali ja toga nisam svestan jer sam podešen samo na frekvencu današnjeg dana u ovom prostoru. S treće strane, matematičar sa Oxforda Roger Penrose ima svoje tumačenje. On smatra da brojne mogućnosti kolabiraju u jednu realnost, zato što bi beskonačno održavanje svih njih u drugim alternativnim stanjima zahtevalo previše energije. A ono stanje za koje je potrebno naravno najmanje energije je ujedno i najstabilnije stanje. I to stanje doživljavamo kao sopstvenu realnost. I s tim delom bi se složio. Ali ono u čemu Penrose greši je što smatra da za održavanje svih tih potencijalnih mogućnosti je potrebna energija. A zapravo nema energije koja održava potencijalne mogućnosti. Jer se one ni u kojoj vremensko-prostornoj dimenziji ne održavaju. One čak i kada su aktualizovane ne troše energiju, jer se tvorevina sastoji isključivo od informacija.